It's time for my sandwich to finally do his job, even though it probably vjerojatno neće ništa raditi. Najvjerojatnije neće ništa raditi, da. Yeah, I'm leaning on more on the not gonna do anything side, yeah. Ajde, pokušao sam, nemoj da pokušaš da me... Nemam namjeru, sve je okej. Dvojicu me, odlično. That means the others should actually be really close. Oh yeah, take the moners. No moners, dude, I gotta get more. Oh, you good, you good. That's the whole bag, I gotta get it. No, I won't! No! Pohlepa, Ivane, pohlepa. My moners! Cigane. I think there's money in there, yeah. Dop, ti si poginuo da tipe. Shut the fuck up. Pazi, ovaj od ovih težeg klikova Sobla je dio 450 damage. Sačekaj, fuck, i možemo puziramo, fuck, zvoni mi telefon, sačekaj. Ne možemo puziramo, možemo da umremo. Javi se slobodno. I'm back. Kreto mi jedan od lancera za 999 damage. 999 damage samo? Nije ništa mnogo. Yes, big dick. Ovo na svu sreću ne ima nikakav damage. Ali smo glupi. Ali smo moroni. Pa evo, već znam šta je u pitanju, samo sekund da ugasim caps lock. Samo sekund, Simba ludi, da vidim šta je moj. Simba. Okej, Simba je poludeo, to sam i znao. Neki sekundan samo. Okej, ništa pobje. Hello. Hey, what's up? Ništa, odijam. Can you do something? Why am I still being targeted? That's not funny. Niko me neće naći, sakrio sam se. Can you please go towards him? Why me? Get him, boys! Vodite ga! U redu, Ivane, samo im pokaži svoju ovu ličnu kartu i pusti će da živiš. Istina. Nisam razmišljao o tome, upravo si. This guy is really... Znam da je to tako, Nemanja, ali nije lako kad ih troje oko mene. A, da. Izvini, ni ne znam taj osjećaj. Oh, it's a dead point, nice dude. Fuck. Hello, kind officer. Nemam ličnu kartu.
piece of shit. Piece of shit. Goddamn doctor. You actual imbecile. I hate you so much. Izvinjavam You're se Ivane, such ali a samo da drunk. si imao svoju ličnu kartu do ovoga ne bi došlo. Ne bi morao da te vadim iz ovog čuleza. Hell ne bi. Dole, hvala. Zanimljiv gameplay. Mhm. Ne, možeš da skloniš od mene. Hvala. Nema na čemu. Ljubav si ga. Jesam, bigom. Ovo ti nikad neću zaboraviti. Okej. Aj nemoj da umreš 3 sekunde u meču, daj barem 1.40 ima. Stojiš u mjestu cijel prvi minut i da umreš iste sekunde kad izađeš. Pa da, to je moja strategija, zove se prvi polovati. There's no way, right? There's no way. Okay. Gledaj, ljudi te mrze. Možda Kakav govno. Samo kažem, lična karta bi ti spriječila taj problem. Ali bio sam, kako? You know what they say, the more you evade the police, the angrier they get. Okej, onda. Vidim do, ovo si neprijatelje. Jesam, i pokušam pobegnem, ali ne uspevam mi. He's not happy. Ej, 1.40, preživao sam koliko si tražio od mene. Jedim. Ajde na njega. Jedim ti ko. I'm actually just like piece of shit.